samo brašno i voda koje je stavilo sat vremena da se razvije gluten i sad će kvasac puno lakše odraditi svoj dio. U 4. srednje sam išla na razmjenu u Ameriku i to mi je bilo nekako prvo putovanje veliko izvan Siska gdje sam rođena, što je zapravo relativno mali grad, pa je to sve bila velika promjena. Ovako izgleda kvasac kad je spreman, sav pun mihurića. Aktivan. Ali onda su mi nekako roditelji nagovorili da je možda ipak ima dobrih škola i malo bliže. Tako da sam završila u Italiji, u Milanu. I tamo sam studirala grafički dizajn. I ja baš ne mijesim to jako puno, s obzirom da radim sve to ručno. Ova rastezljivost kruha znači da je gluten nastao i to će olakšati da na kraju taj kruh ima onako lijepe velike rupe. Bila sam u Zagrebu par godina, radila kao dizajner i onda znam da je bilo u Jutarnjem neki oglas za dizajnere u Švicarskoj. I zapravo sam dobila taj posao. I bilo mi je dosta zanimljivo, iako ne mogu reći da me Švicarska kao mjesto za duži ostanak privlačilo. Kvasac zapravo hranim, tak se to kaže, da ga hraniš, kao da imaš kućnog ljubimca. Često dijelim svoj kvasac sa ljudima. Ovaj moj kvasac recimo na nekom drugom mjestu će isto poprimiti nekakve potpuno druge karakteristike, jer ovaj se navikao tu na Istru, na mikroorganizme u mom dvorištu. Iz Švicarske sam zapravo otišla u London zato što su moji roditelji tada živjeli u Londonu. Ja sam ih otišla posjetiti bez nekakvih velikih ambicija da ostanem u Londonu. Međutim, jako mi se dopalo i onda sam razmišljala na koji način je najbolje da ja dođem malo do Londona. Najlakši način je bio zapravo da upišem nekakvu školu. Upisala sam master iz dizajna, tako da sam pre godinu dana to radila u Londonu, onda sam se zaposlila i tamo je zapravo krenula ta moja nekakva putešestvije oko kuhanja. Ovaj kruh mi se čini fakat dobar, oboje korice i kako se dignu, znači da je kvasac lijepo aktivan, dobro smo ga utrenirali.